Dong, pwede mo request? Sa'yo mo request, sir? Request unta ko ba og shisgan? Hala, lisod-lisod biya na, sir. Sa man, kabalo mo? Alanganin man, sir. Uy, kabalo man niya na, pero wala makakanta sa mga ba? Sa inyo, basta na yung gusto mo kanta na, jam na lang. Ay, kamoy kanta, kamoy guy banda. Di man makaya, sir, uy. Unsa? Banda gud mo, dapat kabalo mo, ana. Kaya gipatugtugod mo diri. Sus, ang amo ang gikuha nga banda sa una, no? Kabalo mong shisgan, kabalo Bon Jovi, kabalo Linkin Park, kabalo bisag unsa, kabalo tanan. Kabalo mo drums, kabalo mo gitara, kabalo magpiano, kabalo pun magic, kabalo maglaba, kabalo maglimpyo, kabalo magdunga, kabalo pag mo panday, maglimpisa, manghagbas, mag-araro, kabalo mo inom, kabalo magsigarilyo, pero kabalo magbag-o. Dapat kung banda mo, kabalo mo anak tanan, kabalo mo himala. Mariani ron, no? Naipusilon diha. Dapat kabalo mong buhi ana o mamatay na siya. Mo na yung requirement sa banda ron. Kabalo tanan. Hala, biskwit. Ana na ding banda ron?